Shubor nakaslem jong Nong Hima. Kajinyalam election uba moonlight parian ukurtong ke United Democratic Party na ketujuan constituency kalasdang ha kasngisa jan na yeng sa jong na dulong ke UDP joai circle ha kapor menstep kalalum jinyalang ha pedeng kipat nong kershan jong moonlight parian na kathan Khliehtyrshi bat kiwei kishnong kiba marjan. Hagani kasni la penrung dekot ru ya kibaya sok thamai sha ke UDP joai kibalawan na keleng kishnong tang na Khliehtyrshi hado henreu Spah Ngut kinong song snong kibala penrung kerteng yalade sha ke UDP kum kadak ban sedang no ya kejing yalap election haki jaka pait ba uba moonlight period ula penher ya kalama jong ke UDP na ka yeng sa jong u balasam ya ki lama ru sheki pait ba haka jingilang pait ba ka balalong haka porno of haisngi hayung wale jong ka dorbar snong dulong joai lawan de ki pait ba nong kershan bat ki nong yalam jong u na keleng kishnong ya ke jingilang la play da u general secretary jong ke UDP uba kitbok nong tudu haka jingidon lang ki nong yalam uba moonlight period ki bakin top ya usanbok rembai u chembi am u leping perto marki mule GM lamar ke kong desa muro kong robila melim pada pito kharmuti tiar sing nongrum bat kiwei hey now bolong now chimit ka leakage of the revenue talk okay memang ye tap ka ni ga revenue ka resources yang state la ga sarkar tap ga ka na ye upai kana penhe ki yang yet cibon os madap kekata. Hey now program api. Wam advertise di post. Hame kelia ni nei ba umyo boisagi usutelop. Ki post prajartam ki vacancy kwem. Ki towe kami jami kon giti kon rok lot ki start ki tip ki yong pi. Tang ini ke sarkar mempor go ule ete nei ba umyo boisagi usutelop. Wajur lihat ke